svi ovaj video zato što ste najjači. Hvala ti. Bog svima, ja sam Ema. Ja sam Patricija I dobrodošli na naš kanal. Za danas snimamo dugo očekivani video, to jest taj video smo već snimali na našem kanalu i ovo je part 2. Da, ovak sam pokazala. Part 2. Uglavnom stavila sam na Instagram story sliku da nam želite svoje brojeve i da vas ponovno možemo zvat. I dobila sam užasno puno brojeva, tako da... Užasno, ali baš ono nismo očekivali, ja bar nisam očekivala onak ni u pola toliko. Hvala što nam vjerujete što nam šaljete svoje brojeve privatne, ali da. Tako da, evo, sad ćemo zvat neke od vas, meni je žao što nećemo moći nazvat sve, ali zato radimo part 2 da što više uspijemo nazvat. Ja imam broj, ne znam kako se to zove, ali ima naš fan page, tu _ Crazy Beauties _ FP. Pitat ću me 097. Halo! Ko je to? Ema i Patricija. Da. Ništa, kako si? Super vi. Super, evo snimamo baš video. Ok, pozdrav, ajme hvala. Da, ti imaš naš fan page. Da, mislim, oprosto sam postavljala slike, sam bila na moru i to. Da, jako mi se sviđaju tvoji editi. Da. Hvala. Da, di si na moru? Pa nisam sada, ali bila sam. Aha, dobro. Ništa, onda uživaj, mi idemo zvat dalje ljude. Hoćeš reći nešto? Hvala vam, Bog! Htjela sam reći će reći nešto za video, ali nema veze. Halo! Bog! Ema i Patricija su... Ja sam Rea. Znamo, poslala si nam broj na Instagram. Da. I kako ste? Dobro, kako si ti? Dobro sam. Da, hoćeš reći nešto za video? Puno vas volim. Aha. Si youtuberke. Hvala ti puno. Da. Otkud si? Iz Čakovca. Super. Lijepo. Da, eto, bit ćeš u videu. Lijepo. Dobro, okej, nećemo smetat. Ajde. Hvala, Bog. Bog! Zovemo Emin fan page. Koji ne znam kak se zove jer mi je došla druga obavijest, ali nema veze, javit će se pa će se pristaviti. Ajde. Halo. Halo! Znaš ko je? Znam. Super. Kako si? Dobro, vi? Odlično. Evo baš snimamo video. Super. Da. Kako se zoveš? Marija. Eto, sad si u videu. Imaš nešto reći za video? Pa evo, da ste najbolji i da vas obožavam. Hvala ti puno. Super, da, hvala ti puno što si nam se javila. Ništa, evo hvala što ste me nazvale. Ništa. U redu, idemo mi dalje zvat. Dobro, Bog. Bog! Sada zovemo Petru. Halo. Halo! Bog. Bog, Ema i Patricija su. Ajme! Kako sam sretna, ajme! Da, koliko imaš godina? 12. Lijepo. Super, otkud si? I Zadra. Lijepo, znači Super. uživaš onda sad. Htjela bih reći da ste vi odlični i da vas pratim i da vas volim puno. Hvala puno. Eto, hvala ti što si nam se javila. Mi nećemo te više smetat. Da, mi idemo dalje zvati snimat video. Može. Hvala puno što ste me nazvale. Ma Ništa. Ajde, Bog. Zovemo Ivu. Ivo. Ja. Molim. Halo. Halo.
Ema i Patricija su. Ovo ga stvarno. Da! I ću te spakat. Da! Ovo straško. Ništa, ništa. Kako ste? Super, ti? Odlično. Mi snimamo sad... Hvala vam. Ništa. Mi sad snimamo... Mi sad snimamo video, ako hoćeš možeš reći nešto za video. Najbolje ste, molim vas, puno. Hvala ti. Dobra, i kako ste nazvale? Ništa, da, mi sad idemo dalje zvat. Dobro, dobro. Bok. Halo. 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 Ema i Patricija su. Drago mi. Ti si Patricija? Kako ste nazvale? Ništa, ništa. Ti si Patricija, jel' tako? Da. Da, kako si? Dobro, vi. Super. Pa ništa, samo mi je drago što ste me nazvale. A. Ja vas volim. Hvala ti puno. Hvala, da. Otkud si? Ja sam iz Hrvatske. A iz kojeg grada? Iz Đakova. Lijepo. Super. Hvala, Bog. Bok! Ona je iz Hrvatske. Halo. Ema i Patricija su. Znam. Otkud si? Ja vam živim blizu Splita, jedan grad, mali. Super. Lijepo. Eto, da, hvala ti što nas pratiš i hvala ti što si se javila. Nećemo te više smetat. Da. Eto, uživaj. Bok. Bok, bok. Halo. Halo. Ja ne mogu vjerovati, znači, jesu to Ema i Patricija? Jesu. Ja ne mogu vjerovati, znači, još im očekivao da ćete me nazvat. Da, evo. Šta radiš, kako si? Evo ništa druže se s prijateljicom. Oba dvije čekam da ne zovite. Da. Baš nam je drago što si nam se javila. Da, eto, neću... Da kažem najbolje, znači, onako predobre ste iskreno. Hvala ti puno. Hvala. Dobro, nećemo te više zadržavati, odi se druži. Da. Bok! Uživaj, bok. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio, ako je dajte mu veliki like. Hvala svima koji su se javili, koji su nam vjerovali, dali brojeve i sve. Ako ovaj video skupi 4000 lajkova, što je nemoguće, radimo part 3! Da, ajmo prvo 4000, onda ćemo zvat vas nakon što napunimo 4000. Da, može, 4000 lajkova. I naravno, pretplatite se na naš kanal za više nastavljeća naših predivnih lica. Da, i još malo se bližimo 30.000, pa možete, molim vas, šerajte videe. Tako je. I znate sve što trebate raditi. Znate sve što trebate raditi. Da, i to bi bilo to. A mi se vidimo u sljedećem videu. Bye!